Ki tim kibaya kendu hakarau of tharitu kat kibalati kena mentah kidai. Ka South Africa kena kun Persia eka Canada hak arp kandai trik mentau penajun hakapor kat ashtang minstep. Nang ta ka Brazil Persia eka Japan hak arp kandai trik mentau penajun hakapor spostang menmet. Ka Netherlands Persia eka Morocco hak laipo trik mentau penajun hakapor rustang minstep. Kadba ka USA kan sekun Persia haka Bosnia haka artrik Julai haka pos sansteng minstep. Mbat hadu menta ka step arpun riu trik Jun hajar arpun riu. Kat kendai trik tim di Belarung Shakarau of 32. Mbat kita kidai ka Mexico, ka USA, ka Germany, ka Argentina, ka France, ka Norway, ka Colombia, ka Switzerland. Ka Canada, ka Brazil, ka Morocco, ka Bosnia, ka South Africa, Ivory Coast, Ecuador, Netherlands, Japan, Bosnia, bat ka Australia. Kadba ka Paraguay, watla klayo mas sapon bat ka Australia, haka grup D nrei kadang hap ap shua menta. Kadba ka Turki, watla ka kutno gelintia jongka haka ne ka World Cup mentau snem arajar arpohon riu. Henry menta ka stepat klub limno ya ka USA talai la arkol. Henry ka linti jong ka Turki kala kudno namar kala kurtang laipon haka grup D. Haka ba ka baningkong kadai ka USA ka baar Australia. Wat ka balai ka Paraguay kadang don kini ap menta. Ti tungan sa apej ya kejinlikai ki bantangwan kamtam kejingkut hakarau ka balai batno gitim ken ya kendu hakijinlikai ka raw of 32. Kadba ki third place team ki ba up mentai gidei naga grup A ka South Korea kadang up. Nang ta haka grup C ka Scotland ru kadang up ka badon laipon. Ka Paraguay haka grup D ru kadang up wadla klayo sapon. Te hadu ka bakut haka ne kasni blay ngin sapet ya kejing ya kendu jung ki tim haka raw of 32 ku blay sibun.